banget pokoknya. Main dangdut ya aing. Serosit ke mana ya yang si Ugu. Aing sekuat aing goyang Caca Andika aing. Berangkat deh lah, orang neangan geus kebayang aja lah. Ayo si Ugu lah, sekuat aing goyang aing dangdut ke desa. Ugu poin tahuan dari imah. Orang joget di desa. Berangkat. Assalamualaikum. Ugu. Waalaikumsalam, menon Pang. Iya Pak, Ugu lah itu. Wah, ka Jawa si Ugu mah. Ka Jawa kerira. Kamari. Aduh, aing Pak. Karek ini dangdut ipang ye. Kerja dangdut. Leutik, dangdut bae. Aing hae Pak lah. Assalamualaikum. Aing si Ugu ka Jawa. Keke. Si bloon bae yang disamper si Rosid lah. Jangan pengen lah. Jadi kita lihat dangdut. Wah, si Rosid keur molor ya. Digebrak dia koin Rosid. Benang dia koin. Oh, si keur molor. Sid. Sid. Rosid. Sid, nu dangdut moal. Di balai desa kerame yo. Moal aing Pang, Kunaon jing? aing kena virus kotok. Astagfirullah. Hangus ge aing bagi ces dia supaya cagernya. Oh ya. Ke dulu dong. Semangat kawan. Oke. Si Ugu ke Jawa, si Rosid gering. Aing ngajak sai dangdut. Wah. Si gendut deh si gondrong lah. Berangkat lah. Anjing, rasa mi bacot aing. Bak kumur. Aing minta rokok lah ke budak. Si babi tunggal tuh. Ngetang. Dia. Minta rokok aing. Rokok aing sebatang deui. Ya aing bae dia. Bohong lah, rayung korek aja. Ngati kupuk. Ngarabekeun baju jing. Korek ieu dia mah. Jus orai beneran dia. Woi, ayeuna dari ya, kunaon. Woi, ayeuna ieu ayeuna. Tah, Lurus bae. kadal kacang tak korek kena rokok. Ya koret jadi bloon di. Hangus tah gelut lah. Aing ngeliat dari ya. Lah, jangan si gondrong lah. Wari. Wah. Woi, bro. Woi, geus nade, piawar. Biasa bae. Cadur. Hei, Lur, Naon. asuran dangdut di Baldes. Bener sih. Berangkat. Salah dangdut salah ieu. Biasa Pak ieu. Salah. Pak Sangra. Pak Abe. Gini kan gitu tah. Boleh pakai ganjil. Ayo sebentar. Berang, berangkat. Lain jauh kita. Mana sih dia dangdutan nak? woi bener ke. Celong kieu reh Ya, anjing. nanti info kemana ya? Ulah dia ya goblok. Kaki aing joget na ya. Kurang menang input itu tetangga ieu. Tetangga Joget aing joget di anjing. Mana ieu? Geus balik Kumaha lah. deui, balik deui, Bang, geus. Aing nyatu dia. Bohong bae dia. Sorry brother semua oke. Aing ada yang salah dandat ya. Di mana? Bener juga tuh. Aha, gitu. Ciwa itu. Mana? Itu lihat dong. Wih, seksai. Ya. Mana? Itu. Ayo, Ge. Woi, encong sama anjing. Gimana? Terus, sikat bela. Ya udah lah. Ya, kemana dia? Mana? Aing ngubuk sih, aing ngubuk. Ayo, Berangkat. Hei, mau kemana? Mau ke Lahoy. Juru sangka aku beri
apa ih ih pokoknya ih lockdown ih Kabar. kayak aing dangdut eueuh hatimu bencong mau hapok lalai deui sing aing cara apek bae lah geus puasa aing 20 poe ya apek aing mah ya geus awak bokelek ya baik eta Balik. hari kan ih ngomong teh melangatnya No. baik udah kena euy Ih, aing balik keres loh. Nah ini an jelema di belah. Monyet ambetan bae nu. Umur rehe deui ieu. Marana ieu nya budak ieu. Tapi bae aing. Monyet dong nyen kopi saha gitu ya hah tadi. Monyet pahit-pahit ge dong kehidupan aing kieu-kieu ge teleg bae ku aing lah. Wah, aing beung nasi hansip. Agak ada ku aing lah. Cepetasan. Tadi aing ngopi ya ngarok henteu ya aing. Nikmat tapi enak yuk. Heh. Woi anjing, bangsa amat dia. Asip lawan tolol blebok dia. Kabur aing lah. Ngok song-song doangan dia.